Председателя културно-просветних друштвов за Шиду, Бикичу и Бачинцох на схадски у Руским доме у Шидзе, хоч не були присутні і наявені представники нашого національного совіту, водзели веце годзинову конструктивну розправу о будуцім хаснованню комбія за prevoz zecov do vody na vironauku i za drugi potrebi društvoh, odnosno parohijoh cekom roka. Dogovorene že šitski predkladi budu vinješeni pred nacionalni sovit, že bi še prinjesla i konječna odluka o jeho racionalnim hasnovanju i že bi šitsko bilo u zakonskih ramikoh. Potrimani bikićanska manifestacija 19. junija prišli nam Rusadlja i drugi aktivnosti na kulturnim planje po Valaloh, jak i potreba co skoršoho opravljanja zakrica na Ruskim dome u Šidze, gdje rozbiti čerepi i potreba obezpečovanja potrebnih sredstvoh.